na kajiko me na bedi dwumadi hu chia me ene aye ton aboachewa wa ha sei na de bia metaka se mami oeduefo otete ama osani mfom sunsum fam no onimdi na metabusa se mreben ena aban odin djuma wonipa ho na ye kase sunsum so ekodi djuma ana se eye tumi anabosom mreben ena yisu bosom abosom na djuma ne sen aban na djuma ne sen mreben suma bosom ema ne kodi djuma de de bosom oyemaye yeni yaso enze se yaso mabosom se onko sunsu yase nkodi djumadi mai ewia de aba ka ho na aba no koye de amai wonam bia no kra no na okoye bibia ma no anase sunsu fam so no odi djumadi bi we de wa ase ma ho ma meto wa ase odi ni nyina no ne adiswan nyina be ma ho me se bre no me kɔ ne nkyɛn no we ya paye abom paye edi djumadi wi ahye so ende yeni yete 2024 ano mechire eye bosomi ya shaasi no mameto wa ase o bibi ka chro onua tena se boko adusu ebesuen femu abawate na de ente wabro wabarbo mu no mameto wa emfa ye nsibre na ne fapem emro mame boko de na freze wan kan je mameto wa de atade we de bai na me suma moa me ho ka be fa furugu ni bai mame ma kwa babio ya eja won fe dodo ofi o so won ayefe bo ye de mo di abrofo ye afi aso ama afi ba kwa na ewom na besa ye ho ama ye wura fufufuru ma na ese ye de na ase ma otwa di amponi asase ya wow ene de bo fa so na fe dodo na puma ye ba ye Mose puma ase wo de Moses dua na ebini ebini ne dia abo ahoma afa ho abo ahoma na bia fa ya nyankumadia ma nyankumadia ho eguso nyankopon mu ade ene efra nyankumade ayo nyankopon mu ade ne nyankumade no ena furugu nsuze Mose furugu anase we de furugu nsuze furugu o ma me ami furugu we okay kwada ma but ase ma me to wana hotel nka no se we de Mose puma e furugu ndi ono a ne pam hye ndi nipa enye su furugu ma me to wa fashion people na e fa djumadi en chase oh ye da na no mase ye da abofo nyina ase ye de otwedi ampon kwa me basa ye adomase se wode ye twa saa afe na ye furi mu asa be si afufufuru ma boni bia nka yen ye da na no mase se wa ye sei ye de otwedi ampon ase no ka se nyina pia mam to wana hotel nka no se wo de twedwa mpon ene ya ho mpa nyina se ne wo matwa nwahia na afe no akọ asaya ho ne da so tinkwam dia na aseda de matwedwa mpon ene wo na mo hwe nyina se omobibia fishiapa bisu mobibia fishiapa titru Regina o ye ahojo meko saa so no ba ya me anko me de nyina peace odo hirawo bisama kose bebe obi ano bedo wate nyankopon hirawo se onya me wadwempa eden de nyina no o kan sampa ni hira egu ko Facebook ten so oba ya yese anwepa enkasa tia mame yesi afeni be shase bia na ye wafashe obi se edura fashe bayira fashe afashe buru afashe afena bia nso no dande nyina no ye amane ne amamre bia yedi wura mu a sebi se na no bobo mo obebo ho ban e me buza se emre ban ene yi bosom owo eye afe no asase na tumi ban na bosom ne dwumadi orekoyo ofi nda tiefu nyina se na meda mpani fo so ase yo okofi obi samasem safe no esa ho a no wada obo ade ase eno no ana mbetna aka ase safe ne so a ese wuku aboa aboa ya wo boafo utwa moja na ma asase no kire otwedi ampo na ma awe nam no safe aso eno ntina ka antete no obia emu ye sika emu ye nshira utwa aboa no so ye nshira ohuru mu nyina mutiri so obone
so wode wo kra no ayeden achewa wa sebe yade musuo ni esan wa pagwama wa ma afe no ababeto ebinu enye nipa nyina na nya ne seyi I see ebinu mu nya accident ebinu mu wu obi wo wa yale sesi ayete obi yale da yale mpaso na se wo ta kire mada wa bodwu na moje di mu are nti na amfa asida ma otwedi ampon no so ati ase ahonhoma ese wonu a wotwa aboa no se obi wo kwa na nsa so edwan a na wato na ntwie no wato sebe akokọ no wato no watwa no wacheche de woni bie no wa ma ne bie di I see yehwa de said the okasa afino so a ready afina sa hyase o fufuru mu die na ni die na o so ye o so koto odwan on kasa guso ana o de okoma oduefo de wani ansana obetwa aboa no na bi o ofi afine so a me die afine so ye me wo ade bi wo ha ya na me ye sen ha me hye na me twira me so nyankopon fa ye die nkunimdie enhyase ma enhyase e ma me I see enti nkamenya aha enya nipa ba akodia wo ye nipa dua enti onyankopon ba aha ye den e ma o se ye mfa mbo ye ho ban wati ase ya de bi wo a doctor phone to me nsa enso aban esa ne simple enti saa no na wadwira wo ho so wati ase wo dwale akunkunu bi wo ha ye dwale so ati ase subontim kura na wakoda odem aha na wo betumi asa abafia no abompa ya aguso me ka se wo de wo ne asikyire enkyene buo na de agum so otwedi ampomo wabrabo a afe no abesa ho a osa wura fofoforo no oma wabrabo nya dete se enkyene ne asikyire ne ye fra ne se ewo no I see na o de adwale sa 31st na mo be wura first ni mu no na o de adwale eno nkwa ne na soro nkwa abeden obeda na wanya aduane bia enson se mo atokun awie ya chechere ne nkete na o de bisifita aguso na o de akosi nkwanta na nkwanta miensa so se ahonhoma wo mu twem a wo mo ya hompa o mo so aduane ni wo mo nye ebi kwa wa na o de tofe ayeden aguso ebi wo wa na watete aduane o de wo ene esikyire aguso na de esi nkwanta miensa ana nkwanta nan so se ba ya wo ya adwuma e be koso bedase mam to wa unsem oka nyina ne kire se we nyina ye aduaba na se aduane ye diko yemu ye nyina edi mo edi ye aburu edi ye beans o edi ye awio edi atoko edi ye emu a se de ye de koma ahonhom ro kwanta na so yi obi pepe bu se na bosom na dwuma ene sen ye ka bosom a mrebe ne suma bosom ya bosom di no odi dwuma ema ye because eburu ya o se yemfa nkosi kwanta na zui menim se obi befa ne mom se tumi bi wo a wo kra etimi mu a o se me ma na duane di se emu a wo kan medi ma me kra banku medi ma me kra emu medi ma me kra ewo medi ma me kra se me kra eni beje na me kra nso di awusie na me kosi kwanta na so na dian na bosom enye free wo a o so bitime ma yenkunum di o ya setrem me da se ofi ni paduane na odi aduane ma no kra no wanwo krada kra wa ma wo kra aduane adida wa dwale wo krada debi de dware kra de na elumpi na me kire no oh lese kra me nya de ekọ emu ne mom no ya akwankyere ne akwankyere no ye makra oh I see akwankyere no ye makra wati ase de me kire se fa ko sin kwanta nan so kra no na ehu na wo ni paduane de ehu nti e se wo se obi ase oh mini se bi enkotie mi abosun bi na be fa akwa bi dem wo de wani ho no wo de wani ho mo se wo kra no ya ma no nti wo kra no se be ya o be hira wo kra oh I see wati ase no me me kra ne to wa na ai me kra no ka no na e de no timi ni kotena na wo kra enye wo kra kofi na me kra kofi se wo ka me ho na me ni ko nyina ka wo a nti wo afi so a wo nya wo ma na aboade enti na me se mu nko aboa emfa mpata de kra ebi ana fi bi won me ka se bi kra na wa o frenya me ala akbar no wo se ge bi etwem na de wani ahen kimi nyina efi ni abia enye so oba woni oba dan kwa na efi o ye kasa bi wo ho ye kasa fi ani kwa se pie wonum eba ka kire wonua ena afi no so aso no
enye nipa nyina na nam ahohom na I see obi wa no ayiyi no ho ba dwen se nipa da bi yenya hwe yie na kofi me ka aduane asem wonim se adua ukunu pema adua ukunu otumi ko di 3 days 4 days no ma wo de adua kokko ni bi no pe na ka sabusu se me ni me kunu waye me ho ade me ne nete o sole akwa o mafie watu na mi asi oba afofo so mesra adua mfasodie bebre wo me kunu me mpese oba obepie akopema opie a wonsan ka memla peja o carpet na fa adua no gu asiese so obegbo atra gate abem mane montra mla won ukunu enko biem da na wo yere pema mema onya sade hwe bibia onyankopon odomankoma e de atwa ye ho ahia emfasodie wo so fame elu ti ma ne ya wode na minim se wo de sunsum de waben ya kaso waben yenye se bukum nim de na hintasem ele hun se ana mema me pemu se se nim de we se honhom ana sunsu ne de ba wa na bosom na juma ne sen e hintase la bosom ka ana se bosom de no yo ama yi pa de sani yo ko fi me dase bosom hintase oka wo sama woni wo ye bibi bone a so won sa wadidi ama wo kra bi adi no wonim se nipa nyame kasa kire ye pa se wo ye bibi a ebi a wo betu kwan na wo osom wo nana no mu yi a omutumi bo won kaye se bebi a wo kwe kofi anya den enko wo ba won sa na okra kasa kire wo ba won sa na okra na ye basa wa ma onipa bia ye basa so ati ase eno ebo kokko nti ye kra kasa kire ye I see so ati ase ye kra kasa kire ye so obi wo ho anu wo ye nyamon de wo ya ba ya wo ya ba ma na wo ye nyamon de en spiritual marriage abba bebrebe efritwe afiaso sabi wo be kwa hye wuram ba bi ana wo betena wo dem abom paye yi apaye se wo bia wa ma kunafo bi enyanka bi no wa ya adododo de ache ama obi a woni bia die no wo de be ko swimming pools o mo kan se wo de be ko akotena sport a ribi what you say na bia wonyonku bi enamo a na komode so ni se wo de wo be ko kra na yi adoye kakra wo yi adoye a ho no twedi ampo ebe hu mobo ebia na wa ya nfunso bi o de be chew. Okay, I see. Eti ye hwa de ha se sanyu manyina yi fi ena futu na ode mani pada sania ena ye hwa de ha se o kasa imunu ka se enipa bia kuta kra ene kradua na enipa bia nso no se de twere ne kan se yendi eye dobaye no yemfa haba na ye de ensa yare eti mbuza se kradua bia ana kra bia ni dua no e wa haba bia e krono e bon ho ban ene mani yedi ai de bere me kofi me hu se abawi ena me bawo ma me ton wa wa me nzaka se bi menya me yedi e wa se ba me kire wo ba me nchen ko ade a me kire anu won se kofi se na esa wo ye kofi efiada me nsha ataade we efiada eye we ni we na esa wo hye kofi efiada me ni aburaduane I see so won de me kire aha wo ba me nchen ko ade a ni nyina me kire ese kra bi ewe achiwade waduane mu yes ahaban mu ese nya ahaban nyina de mani para sani a eboa no I see mama to wana otene nka no ne go so ewo ye ewiase e na okwadwumadie ni so bomode aso be freno 0546 634 144 0546 634 144 ana say 0200 588 161 0200 588 mama to one number no chere so say owo eye Fati New Town eye Anglican asori da no wa oduru a ofre number na obejo so no wa chere bia potipa butu edin juma na mprepre de ebusa no say ahaban yete ne kwan ben so mrebe na ahaban edin juma wo ye di para sani yasetrem ene ka bosom na juma ene say na tumi ejuma ne say ebisa ehia say eni para sani ye wo ana sebi oti asasu isu no also okope abusa na unya wakwankyira ebepeja wo ya sistrem maame uton wo ha oguso a ye bobo ne kakra
o ma ye nimdie e wo ye de ahinta osusum se mu ne e abrabo mu nsam maame se de mi busa no this won nsam wo nyina no ansa na mehu me kra ahaban na duane na chiwade ni nyina de se me ba bisa e fa so bisa ho mfa so ho pa kofi mfa so ni hu ahwe ye na nanom a wo ma wu kwe hwe ye yesom ele ya to yesom ato aku on se na ma bisa so ene yesom no yenya abibifo ye hu se yesom no mfa so so e che se ye nanom ye din omo hwe mo ma beto mo som mato mo som ajeje mo mato atwene e kodi kwesi buroni esomachi e de mfa so na so enu ana de kro no aba na ntiri twitwa adwuma sɛ yɛ ne yade hwɛ ni bre so ma me hwɛ de wa se obu wo asabi okon nananom samanfo me kyerɛ amusiye wagya ne nan ho obu okɔ ho na okɔdwonso obu ho ɛna okɔ enwuma basa ho etimi nya sasabɔ ne bi di nachi ana sɛ okɔ ho po na okɔpa aduane pa ni paano ne sa nwonwoma no adodode ɛde ma nananom a etimi yedie pa etimi yedie pa na wo kɔ amusiye akɔgya wo nan akɔya ade bɔne wo ho sɛ nipa duane na awu ba krane tiase enti krane tiase na sɛ nipa no sɛ wo ni nkwa wo mu a wo tiase a wo wuye na wo kɔye fiadeɛ wo asiye a wo bɔne wo ho ɛna wo mpa wo ɔmetumi ato yade ama wo ebi kura na wabrabɔ na wa ɔmo yesa na wo so ɔmo abrabɔ asi wo mu yeda wo hu obi a ɔyɛ basabasa saa wo asiye a na brabɔ asi ni yeda wabrabɔ bɛ yɛ basabasa na wo yesa sia every say abrantie bi ofrɛ me ebra na wo cheche spiritual marriage no ɔso onyane de wo yɛ musiye na onyabaya no e wo yɛ tafo potamu no ɛna bowura musiye ɔde to musiye ndan so no psim no opim wie no mbosumi mienu pepepe na o sha se ehu eye ensamanfo na omboso psim no ene na ketua ana se we die eye sasa ewa busuani mi na edi na chi amu eye sasa ana ba yi ensamani we wo ko no ma me di wachi wo papa di wachi na wo de be share busua wo na wakofa omusu ofi ene mmaya ne mema na o maba no wo ma na sisa musuo kofi wo ma na sisa musuo me ka me kyerɛw o ma sisa musuo na se twero no ma yeti asese o se odo wi ase na nanom do yentire de bia o mu de o mu yentese yen from mu da na mbaji yen so odoba se bi wafo mu a ede ne tu yarewa ma no se ma oba pim obi wo se na se na ma ya ye wo mu ade I see wo be wo sofo akoto no ba wo nkonfo ababu na ni chie ede nti de yehu mu se mu ya baifo na mu pese mu ne tetatempo a edukotro na se ye na onyankopon de wiase ne hye yes ye na o se ye na se konfo bia na se wo ahemfie bibi ba empese ni ebisa no no akom wa dom suko wati ase no akom no wa hunu mu so wati ase ene e fra na akom wakom na wa hunu mu akom ne nkyire mu wonte sa beneda o na oka wonte akom ne nkyire mu da wakom na wa hunu mu ni a kyere ogu ene te sa dia ada memfa kosue mbusaw ede na ebei biye na sofu bi begire na asore dem aka se ufie bosom na eyew se ni boni mu efri se beba ma me busa asem efri se bosom eye kradwuma e kyera kwankyere makra edi ye waseterem dia eye de na asore ana asofo ana difo bi timi gina aka se efie bosom na ese nipa wono sofo na ogina onti suma ni fie nti ede ne suma bi se na sunsun ade eye sunsun ade o enti okay me fa onko bebe a hwe se me gina ho ehie nsuo ana ensa na mabo me na nadin mabo me ma me awudin me wo fa bidin na mabo ehia eba mi din na me de agu asase so na hwe se wakogina solide na yesi yebo deliverance na wo kakasa mementi ase second when you kasa wo chesa wine na wo kasa chebe but wo bie wano edin sadi gufo si wani abre wadwuma sei sebe wo towa ye nto
wonti ase se tumi bi na de saade no abehwe wa onyankopon patumi no anaso onyankopon mre nase no wadwuma nkoso wo yi adie nkoso so ata honhom bi kura tumi wo abusua bi anim no odi hunhuna no aka se nipa simasi ye bayifo ni ade da bi o ayesi ye hia amamle ne amane ni atu amamle ato atwere ma me sa amamle ne amane nyamesom dia na me pabusa se edi enti na sofo bo deliverance na tumi be wuro se amena me yew me ni besia bese se me na me ye abusua no me se eya na ya zan me se eya na ya zan enti na dan beta aka se ma me fu asuma be bua no wo be kasa be wi wo be kasa suma ba e kra ka se na che so onya konfo papa me na me ka kire wo ma me radio sofo da bo deliverance o se ma me pra I see you me ka kire se free mu fi o se me fi free mu fi o se me fi me na me ya no se kofi se sofo pese wo hu ade se bibi sei ena ye wa o mama me nkire o mo me nkire wa aha mienu mi ensa mi do nyame kana nanom sa me odi ye ti anadwona woda obi be ba wo nchen a wo be hu se ni pesmesi obi ba me nchen chi obi wo ni dinabo third eye ya third eye ya 4-5 me say eye bia wo be se wo nya bia wo be hu na kusie toma kra de metumi ye bi ni kusie toma kusie de metumi ye bi ni ma be bo toma ma kusie o toma ayi ahoma aya ahoma ana mo ye kusie oro de do be ye kusie ni aya ahoma ni sisikiti we aya ahoma se ti se we mo ti ye sa na ti aya ahoma I see ma me hwa de wa enso ti minum nsuo ya de na be kame se me mfa nsuo ni ngu fom na ma mfa ngu mu na nsuo ye nkwade a ade na me nkasa ngu nsuo so na me fa ntra kra ni mu makuma mu na ndwe me dodo na me di gu fom e de ma me mpanifo se me buo mu ene di a me de wasa me de ma mu no me hwe gu fom awo tanta de di mu kofi wo ye nipa wo wa hwen dotie mu aha na dotie na sa fifre aduane ye den e ma me e ma wudi de kre hwese obi yale twere ne se kwotete apoto bibire na yam fa son ne twere ne beko eno so e eno so e ye janan wunim se na fertilizer e janan no o hata e janan jagu ho wo be wona sent na firim ebetumi afifire aduane ebia na wadi aduane bi wadi makobi ni a wo be wona afifi prompro eno so e ene minimu na oka kofi onyankopon de form dote enso na ode boy yen ensuo na se ne ye hwe nsuo ase anke ye num nsuo I see ye hwe nsuo ase onyame onim de oye nese ensuo ye fia tache na nsuo agine ma na kronkron o me ye benom kofi ede ba de enti na ya na wodi wa mu ene mrofo na de ba na menum bi mrofo na de ba e opa akopɛ bɔfrɛ de ayɛ mre ne di bɔfrɛ na ba ne na duane ni nyina wi ko mu na hwɛ mu a wo bɛne wo mu nisi nyame bo ya dia o eno ba ne haba ne nyina de nkase bi ade bia ye ko ma sa ni wo celebration na to so ama wo na wonim dia onyankopɔn de bɔ nipa no ye bibifo no wonim King James ni nyina wo ye bibifo King James wo ye bibini wonim sa King James ye bibini I see nyene na okaka mizo ye bibini mame ene ye hwede wo ase set saadi a me bo we di ma bo kwa idi me si King James King Solomon na me ka nya King James de brodi ono na de ebe wi a ye 10 commandment ye mlansem tu no tie for mo mfante King James me pese me ka se wonu ena de mlansem du na sa beto ye so asesa ye mra no sa na pese me ka King James no sa papa no so ye broni sa na King Solomon wo ena ye bibifo I see ya de ase ni any president na aba edijuma ndi aba asam na woke aba ndi juma
Aban di dwuma pa. Se bosom tumi a ode say are you atwa e di ko yi eni nyenya kosa na fedwale 7 days na hwe di obehu ma me di be hu se me am kofia me tiate me ntuda me dware ta me ntuda unyale bi me ntuda me si unyale me pese me tuna me se play na ka chire me pese mo mama haba me tu se play awia kete e chefo fanjem nya King James asem na me ken Solomon asem na mbeka nya King James asem King James de o na o ye brodin on na be wia o call library ho ko wia ye book no esesa no ma me phone line ntum e bia na me ntime mbusa o question bia na ko san bi na ahwefo no a wona mo hwa me no so ko san bi obebusa wa on sumbusa na emom hwa nso se ma me to wa na agusu a ye ne bobobo de yinte osunsum se bu no me na so se me ma osusu badwuma de bi obetima from 0205 588 161 and 0205 500 215 0205 500 215 we are say no kodwumadi e na igusu a ye bo no kakran shanson say dwumadi we e fa YouTube no so e wo ye Esuboti TV sa so do be ye Okumawu TV e wo YouTube Facebook e Okumawu TV sa so na Esuba TV ubenya ho be so ko YouTube no so no subscribe no share ama afefro so ahwe bi mame enipa wo twede paa nipa ebre phone calls a minya ni nyina ye spiritual marriage na ho kire no abrabom oni sika oni adwuma eye ni ha akwadwero ana hye nipa ene sanyo wo re toto no ana se ya ne fom ya brabo ana eye ginade bi na nanum ko gina ya e boye kokko se ye ko e ntumi fa bibia anhye wo mu e kire se abrofo na de akwadwero hohoma ye den aba wiase kire se bibini de na wonim se wo de onsadu eye adwuma wa fa wonsadu anya adwuma wo nye den wonidi I see also betima ba adwuma de so 0205 500 and 0200 588 161 you can call on that phone line so that we can pick your call to know what you want to talk about. If you have any sickness or any illness that you want to talk about, call 0205 588 215 or 0200 588 161 0200 500 215. If you are saying enough jumadi in the Guso Bolsa, sir, Mamma, no say Kabi say Krabia or Natade in Yoma or Sha and so. Wow. Mamatoa. Jumadi be para would me your way was tremo. I need person elshawa and the alternative. Jumadi dear bebre. Obia uti ya obia o me my yako form. Just said Jumadi bebre obia weda. No be no better. Let me pick my first call. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. So, my cousin from church. Okay. Actually, young queen. Mampacho. Birthday. What's the school night? All right. Mama Towa, I see. Obeyiwa no se uko school na uhu ade amame obi se uko school na usua ade na uhu na eno no yefie beyi ana se ede ntine ma basa o to make kan bisa na mam o to make kan e bi ro to make kan ko ade ne usua ade ye ma na dura usua ade a ebe kan etiri. All right. Hello? Hello? Yes, sir. Bye, Evening. Mpacho, mse manise. Meba. Oyare ekayare. Obaya ekayare. But adi boso mesen na sen afesen. Ofe. Adi boso mesen na sen afesen. Ono, yanka na se estati yenu. Ife 7 years ni. Ife 10 years ni mate. Oba na dema. Dema. Mate.
Fato so ma meto ho wa see obeyi ano de eti obi asesunsun wo say ye wonam fa bia obeyi ano ma me obu wa say o kan etwere jonso obu wo 10 years 15 years say o ba bi cross o ware no jonso eno eye bayi edimgua seni ya trauma no okay yan fine your phone call ni bi hello That's good evening. Good evening. If I come in the program with our two, may I only say hello? You also pa obetime yankasa. But may I only say okay. A woman could you my brother. A woman could you our brother mo. But I did you now here and you man could you. Not that me tongue could be say. Not me tongue. No tongue. But I may say the guy. The man can come above my sister woman could you. Na mami so di pa na wo jai no yes e perifo say anu man to obuada be de wa wetima adidi hello hello yes hello bacho so bacho di me your kasa free wentimi anyina so 0205500215 0200588161 obetima abadwuma die so mame to wa kabi o say ewiase no pese udni cha ka ban hello Hello. yes sir Good evening. good evening sir but you didn't be your kasa free But the kasa free ejira. okay yan call him That's the question in the say. The girl became a man and mommy say, "Save you." They are against here. That's really the penny to say me what. By no bad yet no. Agree sometimes you get many in the movie. but so your form that here DNC but what am masabe bi what am o kasa ma on so That's what they are them. So we make our worry. So we know bad yet no. And say we can create no ban. Say make that and I mean you no ban no akọ. mate oyo be ma okwa ware a ensem pii ne wo mu no e dey ne be ma na basa anya ne sa mate ama to a obeyiwa no emre fatem no mema na ye mre bi na o de yi mo nsem no ano nanso yemfa phone call so no kakra abra of 0200 588 161 and 0205 500215 also with my baby dear so hello Hello? yes my dear Hello? hello so ba we 31st no koye no em say dem pa bo nyame antie me hwe ne pa 31st no wa kofi oko baabi enti no fresh ano hello Hello. yes sir Me catch your friend me buwadi on me kasa free nkoko. okay papa me bacha na ma ni suka kada ma Me catch your friend buwadi on me kasa free nkoko. okay eja nkoko yen ko enim Me catch sumo bi e ofie. Ifi se me na no ti suma na ho fie mu no. Obi ankotse so na me ni se kan kotena na mo kuya so. Na fi me suma ya. Na papa we mpeni phone komo wadara ma bomodi an say obefa number yi fa number we ne brefie fa number yi friend 02005 588161 no na omra we mpeni phone komo wadara ma we nye ebetime yi anu we ye afidie tintan so mpeni phone de entimi nka omo enchi e we ye afidie so wadara ma bomodi an say obefa number na ye 02055 88161 no 02005888161 fa na efrem ameton wa na onso mo hello hello akateno if so akateno all right hello mame udi be kata free Hello, Pacho, good evening. good evening Majo
tuba wantima nyina so network na ntimi amoa no me mo bibia afishia pa me mo bibia trim kwansa wo do atwa na basa ya dom no dom anko no timi di madu atwa dia na wiase na kwadwuma die so ne wo no ye de be suade o be bolo ro sunsuma intasam hello yes sir but you didn't know cause free you ain't quit why 0205500215 hello Blanc patamina me fane kata me credit sai kafra you quit him that's right but you didn't come on now say patamina me say asa me na nkunyo na brabo ena me buza say esi also to nyoma ani waja nyoma no ton ye be de nyoma ko ya wo brabo mu ba izi ma fitina mukra asite wa de no kasa free Pato me kasa free atubu wa manto mo ba me ye po ahun fa number we 0200588161 no free ni e de kwa e be so be bo why Pato ma na opta kwa sai ba tambaye ba ko ada opepre ko na we sa ba do pe opepre ko na we pa ahun Pato we gane me di for na ba se ara nye izo me be papa be ye da won ka o be boni ye ka di be hello yes sir Another. ebe choma woni su kakra ma odawo makatachi ene ye afefo yesimu obe pono ne kese ba kopɛ kajiko ene ewiase esoso nyina de hye kajiko pɛ ko face bonten na mti dwuma di esu time wa kuma bubu ate nyagide ne kasa wate kasa memem on kateno no because ono mu oni gide say hello yes sir hello Papa Kasa. Papa. That's it. Hello. All right, Mary. I think I'll end the call over here. Okay, that will be my last phone call. Hello. Hello, the last call. Hello. Mary, back to meet you. It's a good evening. Good evening. What's your program next time with you? About your also. What are my children, uncle? Pajama. I didn't know. What you say? I didn't know. I didn't. I won't enemy who know. I didn't know him. Enemy who know. Sir, if you say, I try to say, if you say, better 7 months. never show other hospital. The hospital, coach scanner, or to be any. I'm still being bad as a wall. But I say, And that's all wall. That's all woman. I want me, Satan, and I want me body me now. Sir, Mate, you're a poor man, made Tom no Baba to your Boba, that's all the friend. Or why? But you're my Medasi. And I'm a day after for the basic. That's my last call. Forgot my mate on what way if you do I say. Shall you say YouTube so Sbonted TV. Share the link. Me patch oko YouTube so Sbonted TV. Share the link please. Sbonted TV. Don't subscribe, not the comments now there. Abba. No also share the link now my Mr. Order be so me here some moving through 2024 we say oko YouTube so obobo Esbontene ASUBONTENG TV ni T and V. Ebacho oboso pe program ni bia obehwe bia be sure send it share the subscribe for wadwe nkyere so bra na misusu mi mfesa ni mde na wo so ha wo no mfe mbuse wo na munam sunsun no intasem no omusu ere enka bi ma wate eye ni nyina mtibi ere bitibi kan be sure wo de ni hiame me do na wo so to me na mama ye obi
ewu na mami obi enti wo hi asem no enu tina me ofi dua mu ya sei enti ma wo hi asem no ko YouTube ni so eye Esubonten TV ko Esubonten TV o YouTube ni so na efa wo hawama na bi agusu wo mame o de me odi opa o de fa no ba na ka ho me so me fa fo afro na me de wo hi asem no e ba sunsum sem na ye fro wo na omunum de na ye da to manim na won so etimi aboa o YouTube ni so wate sede ma foforo e fo adwenkyere eso ba YouTube no Esubonten TV so mame em say semseni bia na ba ya frefo ne ebam ebi se twere ebi se kwa ba so obedi yi ebi so nya adwuma ebi so se ne yefro emu won sa for 7 years e ba won twen a moa be na wetimi de aboa mo ne se na obetimi aboa mo onde omo frame omo fro chere kwan no omo mbra o chere kwan no wan wetimi de ayede aboa o na me Fantino town. Okay. Anglican, sorry down. All right. Jubilee Park. Fantino town, Jubilee Park. Fox FM. And to my number so is 0200 0200 588 588 161 161 0546 0546 63 41 41. The number no to frame here. Majors. Sabrabim 0200 588 588 161 0545 0545 46 3 Mama tawana bani 0546 634144 and 0200 588 161 Mama yehwa de yaro bebrebe na wo de minim se wo saro ye waso ye na de pa na etatahwe a na otwe bosome ana eda kro otimi de sa wo ye waso ne yeso spiritual marriage ne ba ko na HIV na say wo ye memedru bi na sabi wo ye spiritual creams bi wo a wo ton so semina memedru obi wo ha ne bema ontumi empower obi ntimi empower ne bema so a why na do special I see tablets ama ekun wo mo bema to ba owa kadwuma ye mo no besro bema bia kadwum besro begobergo fan club no bema bia obema ese kontomire no anatalia ya no ano besro bomodi ansa ebo mu ameton wa ye special cream bi wo a wo de ka obema no penage no se bi catcho udi agradu sankuwe mama na edi nkwa obo founder no na wo kan wansem o share die bofo ba ti ye na meka any spiritual soap na ko ye se awon ba gbodo ti ma bo anu e na me di one dance se sa papa na ko ye no mi ebe sa na edi nkwa na utimi nya sa entasam de bo a adasama se ya han ni edin na me de edi aye mere kwa no begina be sorry so wa ni ntinu mu na ACC to wa na nansi a chi no obi wa na ni sisi ya ne ya ene se me chere sisi ya le adro me ma me mpre me so me chere na me chere na ni pe wu me mpre ya bebe bia be ma nyame anye ni sa nyame anye ni sa na kokko no so nyame anye ni sa ego mi etiefo ba mu o afifo ya sa no na kofi ihia nwa wa etiefo ho sa la obi an kwa mfreme enso me kira dura omba freme nana o kira we ni we enso o ba kira omo 1000 kwa omo fansel obi wo ho a oba wo asore yeso no wa ba no wa mana duro ebi na wa han ni bi wo ho ma wa ankoto onu aduro mana o sorry o se me dance no wa je no de ko ebe na adwuma ya akoso TV so ne eba ye ko radio so entietiefo ye sra omo mwaye sesi a kamia ye sesi ye nya sika ndua TV na me masubi wati ase me masubi enso eya na omo kondo se omo beti ni yeso ye kire se be ya wo ho a bia na han bi wo mfikyire na wonu e bi koti bia bi ana wo ankasa wo problem wo da ho a wo te ya wo de ka ho a ebe ye adwa me kire ahan a me nkire se ahan obi wo ho se ahan wo kire ahan no wa mani pa ko da bio ye hia moa me wo me kire ahan na wo te a wo de ye adwuma eye yi
What's I say na me decide say me kire sisi yale aduro ene kokobo. Me so me ma won kire say fi say bi ye say kwasaniti wa grase a na asa. Enu ntia. Na ma me twa de wa say. Obi betumi atua TV sen. Ye twa de wa. 20 million sen. Obi betumi atua ache me kwa. Radio so 30 million. Obi betumi atua ache me kwa. So na no say mbeka say yenya baabi. Hwen ka me hwen nipa free. Chese me show we are je 1000 je 2000 meje. Na so wa ma me be kura nya hwe. But afen ma ba kuma say me pese me ka ha. Ehwa de yeso wa ye cream bi for bema na bambo enzo samana bi a wa ye. De bambo crown bambo ana say adwuma won bambo na sika won bambo kofi obi wo ho a wo ye bi bia nyeye oye adwuma na sika na hye cheso obi kura mfre no mpo no wa che na dia na obi na onam okwa obi amfre no obi wo ho a ye mfre no kura anse ne pe chese no ono dia ni bibia ye basa obi so wo ho a wa sha brabo ase kama afi no aye chisane bebia nipa obi a be wura ye be srache ono nko wura ho a ne ye pam okọ adwuma ne apam no ofo oba bia bi na obi fresh ofo oba bia na oba na yeden agyan no ebia na woni oba ne kra obra kra na ene o kra na enhia enti enye wadwene se o ko fa oba na oba na agya na wotiri nye ebasa na sabi mashanka mayamane ne amamra ma no na aye okuru ne yere amane ne amamra bi wo a metimi aye ametima tena enu nti na kofie me ka kire mpanimfo nyina se wo ba ana o baba ma na o baba e kwa awade a won hwehwe o mu misa won hwehwem na won hwekrada no se hia ane won hyira awade no so ayesa omo kotena e de basabasa ye eni abrabo bone na de bra wo no omo mienu wo mo bre no omo nim bebia ade ne firi samna no enfa ne benya bi ato eye enku asabe emema nku so enfa ne benya bi ato na to no ma na yesei me kwa na obenya bi ato obeba ye bi asan ye bi nti ebi wo all right benya bi no obi so abochimem o wachichichi so a na okaso bi entomane na e benya bi ato oh matumi e de ama kofie subonten no de ascendi ni papa but your telephone number no my telephone number is 0200 eno na aka mitirimpe no aye me telephone number dada 0200 588 161 0200 588 161 and I'm telling you 0546 63 41 44 yenhwe obu wo a otuwi onye obi bone enso yare wa boboni se eni yare ete glaucoma enso wo aduro no wo aduro na ko fidie ya na ya ne se obi wo a no wo de akọ hospital ne de sekan akoka na bia ntini ni bia tete ne ntini bi ntini fa nko hospital wo betima asa ene ya sawo ya de da wati ase oduma nkoma boa e ma wo hoto no obi wo a no de akọ hospital no akoyi te no eno so a wanse hu ade so ati ase wa masekan aka ama ntini ni bia tete eno no kofi omo ba omo nka no kore so ati ase on ka no kore so ati ase eno me ya me nju sika enti no me ni problem na de your friend is saying on fa se kan kan ndi wo de do ka na fe na ne site ne ye de na ebi so mare mira bi jira be ma adru na so a so bi be ma dwo ana akajo on fro no ba ben so obi o wa gonorrhea no ha ten so ati ase nti on de on frame o frame a de opesa ne be ma ye kese obi o wa gonorrhea na ahwenke ne be ma obi o wa ni sisi ye ne ya papa so
ni sisi ye ne ya saa na se ohu se obi ni ne da ohun ma obi won na ne be ma aye ketete so ati ase enu edi aduma seye wo bra nye yie untumi aye chi sane abrabo ne basa wo sika sesen kura be hye e ma ne mema nyina wo spiritual marriage sa your friend say abrabo no ana asudie no ne beda wo so ese wa brabo ene mapi omofu e ka twetwetwe kese owo komum say fibroid eni danie ene eye white ha mapa wadarma so bi ba waso ye obetimi asa nyina me wo ho adru ena meja kasa minuma o telephone number ne wunchi na ye mpon yo ofi me dase me telephone number no Vodafone is 0200 588 161 0200 588 161 and MTN is 0546 634144 0546 634144 me wo Fantino Town Anglican Asoridan me wo Nana Kofinti opposite Fox FM Jubilee Park Tempe Assembly Hall Asem na Meken Asem Hine Street na demwa ba for more me wo ho otu ho na ofre me number na onsabe kame na me aba abefa ndamase Medasima me to one hotel in Canon number no 0546634144 and 0200 588 161 0546 134 020 588 161 median ko first point so say oh how amane bi and I say we go so ya sia no afre 0244 84 0108 0244 84 0108 nenso me da me catch say but what so be share be china no so pepe matena say e wi ase na ko badwumedi de be bro na me ko de me say odoman kwan say onka ho mo ho ban na onhwe so na mo kwatenten na ade che no osu hu awia ene adesaye bye bye 7 to 8 p.m. Medawas. Medas so much bread. Na matana se na mohwe me okuma wuti. Bedi dwumadi e bero. Mato ne din ewiase na okwa. Ebusua, so didum se ewiase na okwa dia. E ka hu se ewiase de obo soro ne asase a owura. So owura dia na wo mra ne amane a odidi so. Adeche ne adesan yewe. Adeche o mani pada sani na adesan o ma odman ko na odidi ne dwuma. Edru nwura odi pada sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho.